Nangino kuonea temu tongero baraka indeni ya mbunge ya kaunti ya Meru mwende idhile na reani tena mubango yongabana ayo koya na ngambe wandi nechionde kiwa niokolea kwedira ni ndegi tana mbere antubura idhiriti ya kimira kia buonene ore mubango yure giri kwedira ukiona kantuko ya ruandi nekie irene nde idhiriti ay mustari ni mbere kwedira kira na buoka itene ukau mugarigiti okiama kigena upeone ndibwana Julius Bijiwe aruankulukia milioni 30 ni tumiri ningabana wa kaunti ya Meru ke kurea mabidha ba kaunti barabatebatire Ndaithire ura mutongerio barabaka indene mbunge ya Meru na kijana MC wa Kithi na ina chimiritie na kwithwa kerotera ngavana wa Meru kwa mwangaza na mbirite mubango jo kurea na njire nginjeru agwembango jojo nijikete wandi aone kenda kuranwe lakini ngavana no ntwai na bitina na ibitina aretete kokwa wondine kwa gondo kona aretete okolea arenda kureta sinari ingi ere makiri nara embe no nturuyu antu ndeba ore maoni antu bako bati kwenda okolea antu bako irwe bakwenda ibarabara bakwenda lakini ndi ne okolea ne ongavana iketire ingi twavana kingavana na arekere no okolea na CS kindike na mukaniria no ntu antu ai kwatarisha maisha yantu kureta ando na furugu gavana ingomea no bangite ngunzi kuma town na no retete ngunzi wondi ne Kithi. Last time mawa no akamatete ngunzi 400 na inyari oyo nkome wakamata ngunzi 400 antu bando ku ya Kithi dendo kwira mtura aturo mutwe kinyomo ora aturo mutwe woke the responsible na ngenda kwira antu bako baondi ya Kithi puimenyerere no kolere yitaro oyo no nditi ite na man itere an amana bubu ndaithira kethwa kiranga na Meru jo na ngenda kwira ngavana kawira mwangaza antu bako baringire kura antu ngiri 18 maringire kura genda batetho genda bona maendeleo lakini oweru arekiro kwendo baretera ing'ombe we na pipe chako cha 1 million nureta kureta we na avocado seedlings chako cha 750,000 last financial year beyond nureta kureta lakini ruare ore banga nende no ndo isiaza wa kaunti mwenda idhili nara wete na ng'ombe mwe wete wikiri antu bara dedo kuretha na antu bako kondo tethiare we angambe uweretie kama uwere ngambe twa muntu au uwere ngambe mwe ngambe ngiri 18 we na jonda ene ya Kithi kenda tumia imaendeleo retete na kenda tumia ondora pokati baru ni Dr. Julius Bijiwe urani mukarigiti wa kiama kano pwende ne Meru akiwa ngavana Meru kada mwangaza kaguta giutate na wathobora bwa litore Mr. Okaria no kithure kindiki kuona mtandao ne ngavana wa Meru akiandika akiuga kageta Kithi ntariki 5 jayo ruju kuthithia mubango jwa okolea na nde andoya ndije kethi kuthimana urito kuonekana no uriku ino urito nkuruke thi ngavana kana kethi minister wa internal security so professor Kindiki mando yo tigire watangaza wauga ukuja rungika thai jari kurojo lakini kubanga mantu ja ngari nyinge muno chiketie ng'ombe mwe ire aguri na ngiri 10 negeta kwendwa na ki county na ngiri kana 20 no kunyangia mbeca cia Meru ile itikomba kwithikanga na monka nandi Nguruki Bijiwe aruga mbeca kathumba dene kaunti Meru ejiombite kura kukurukira ngavana Meru kada mwangaza kwa antu rutharo kirazima na kuandikira antu bangi iguru ya alitingowe sikana CEOs basagas pa corporation cietu betherete bale ome baraba umarwe kenyume na sheria bale bana antu bale mbeca iria na ndi thirikari ya county kethere kiria mbia nyingi muno antu bana omwaka ona ngiri 150 450,000 times antu bana mwaka jumwe iune 21 million then kwi barabara aktaga na bo mwaka yunge jumwe nonto leo kwa acting ya 20% ya mchara jwaku hii milioni nyingi 5 alafu kwina cost ya igamba riu na vile vile kwina chief officers barabete bake acting na bo mugwanja mbeche icionde inkurukie milioni 30 ile account ya Meru ciithirite igita na njire kwithira kumya mutwe kwa ngavana wa Meru MC bakaraja bakorotwa bethe bagita mukana ki MC banandi bakebera no monka bethe bakiathikira mawatho bebiama muno kangita gaka ponthe banyuteka mwana no monka bethe bagita ngavana Meru gitine ncoke mbere kiama kia UNDA na byama binge byombe muntu uria witaga against
constitution kana ora weta against ora kiama gikuga o wethairwe mushariti na mono kiama githu kia UNDA kare twaitire ngugi na twaitira thirikari ngugi na twamichwa kwa no tiga ora bokona ate gwetania na kiama ora gikwenda toya ninje kenge MCA bamwira mbwere atire bwinde buru bokaregeria morigi ora gwetaga korwa menya na anto ba wa kombitire na jaba UNDA babwa bombitire nyake ama ende twetere amwe ora bougire menya anto abakuona kenda tonetha merewe twegeta na mbere ambere MCAs rita ningogira po atumiro kurita tebuga akabera na gwita ngugi no tengugi aritete jabatu na ndere uni amburinya akariba botho go centro ibachumire baturekeza ko ngugi bakona muti aitete kenda arara kuthiurukania na hoteli kuthingata na mama baruga bagwonga kuthiuruka au etaga wa milioni ndo na rena kwa milioni kwa ndigirwe na nenkerwe goro kenda ba support mama okwa milioni muirigi na ndiba uretero o nenkera kana o thomithia na bangana na milioni ura nenkerwe kana ikeuge aku ake orangu ogetona ngira ndio leto nyamsariti Angeli Potera, World TV, Betamuthuri Murioki.